topic yacu iravuga ngo mugore menya inkomezi zikwihishijemo zahindura isi. Ntekereza ko dufise amatsiko kandi twifuza kuzimenya. Hanyuma mu mateka ya Bibiliya Imana irema umugore n'umugabo, bombi Imana yabaremye mu ishusho yayo. Bingira ngo twese turabyizera. Yabahaye umwuka umwe, ntawe ukeneye umwuka wundi, kuko buri wese Imana yamuhaye ibihagije kugira ngo akore icyo yaremewe. Nagira ngo mbibutse ko nubwo muri umwe n'umugabo wawe, donc muri umugabo n'umugore, ariko buri wese afise umwuka w'Imana muri we kugira ngo akore icyo yaremewe. Niyumvira ko udakwiye kureka gukora icyo waremewe kuko umugabo atabaye mwiza. Mwemeranwa nanjye? Kubera ko icyo waremewe uzahagarara imbere y'Imana ukibazwe, kandi icyo gihe umugabo azaba adahari, n'abana bazaba badahari, n'ishengero rizaba ridahari, n'igihugu kizaba kidahari. Ugomba kumenya ko Imana yaguhaye ibihagije, kuko mwibuke ko topic yacu iravuga ngo umenye inkomezi zikwihishijemo. Ukwiye kumenya ko Imana yaguhaye ibihagije kugira ngo ukore icyo waremewe. Hanyuma muri iyi nyigisho tugiye kwibanda ku turorero example zigamije kugaragaza inkomezi umugore yaremanywe zatuma agira umumaro muri societe mu gihe azikoresheje neza. Inkomezi Imana yashize mu mugore yazikoresheje neza zishobora kubaka umuryango, societe, n'igihugu n'isi. Ariko iyo zikoze nabi zishobora gusenya isi yose. Wumva ukuntu ari nyinshi. Inkomezi z'umugore ziri mu bice bitatu: impwemu, ubugingo n'umubiri. Izo nkomezi ziri mu bice bitatu: impwemu, ubugingo n'umubiri. Inkomezi za mbere ziri mu mubiri. Inkomezi zo mu mubiri Imana yahaye umugore ziba mu rurimi. Iyo tuvuze ururimi, kubera ko bahora babaciraho iteka ko muvuga ibintu byinshi, ntabwo ari cyo nashaka kuvuga. Ahubwo ni imbaraga zo kubasha gukominika icyo ushaka, kubasha kuvuga ibikurimo. Kimwe mu bintu nzi ko muciraho urubanza abagabo nuko tutazi gukominika. Kuvuga asubiza yego oya, ntavuga ati gira vuba. Ariko abadamu we aravuga musigiwe kuvuga. Abahanga bavuga ko abagabo bavuga kimwe cya kabiri cy'amagambo abagore bavuga. Iyo umugabo wawe akora akazi gatuma noneho yirirwa avuga, agera mu rugo nayo yarafite yose yaheze, agasanga we nibwo utanguye. Inkomezi za mbere rero Imana yashize mu mugore yazishize mu rurimi, mu buryo bwo gukominika. Hanyuma izindi nkomezi Imana yashize mu mubiri, mu mugore, ni ugukorera ibintu byinshi icyarimwe. Mumeze nka mashine ishobora gufungura amabrowser nk'icumi kandi byose bikabasha kugera ku ntego. Imana yabashizemo ubushobozi buhambaye. Mwibuke ko izi nkomezi iyo zikoreshejwe neza zishobora kubaka umuryango, societe n'igihugu, kandi zikoreshejwe nabi zishobora kurimbura isi. Hanyuma icya gatatu ni ugutanga serivisi. Gutanga serivisi, muri abantu munezezwa no gukora no gutanga serivisi. Hanyuma iyi serivisi rero biterwa n'uburyo umuntu yayitanze. Delila yatanze serivisi mbi. Hanyuma birangira umunyambaraga, umuntu yishe abantu 1000 n'amaboko, umuntu yahambiranije imbwebwe 300 akazituriza imirima, birangira umuntu yishe intare amuguye ku bibero. Hajya mwebwe ibero ntimubifitera? Murabifite? Iyo serivisi muzayitange neza. Ndavuga iwanyu gusa. Hanyuma ikindi ni ubwiza. Iyo tuvuze ubwiza, mwibuke ko Adamu aremwa
yaremwe ibintu byose ari akavuyo. Itongo rya Edeni ridakoreye bidafite umurongo, urana jardin iyo idatunganije ihinduka ishyamba, ntaho bitandukaniye n'ikibira. Ariko iyo jardin bayishize ku murongo hahinduka ahantu heza haruhura. Itongo ryari ridakoreye, ibikoko byari bitise amazina, ibintu byose ari akavuyo. Umugabo arabitunganya, umugore yakangutse hari ubwiza. Hanyuma igitangaje kurutaho akangukira ku mutoma, poeme ivugitse neza. Urakara ko mu mara yanjye uzitwa umugore kuko wakuwe mu mugabo. Kuva uwo munsi amatwi arafunguye kugera uyu munsi, kuko amatwi nyene yakangukiye ku bintu byiza. Kimwe mu bigeragezo nzi ko mufite nuko mutayaheruka nka benayo. Ndavuga poeme niziheruka kandi arizo mwakangukiyeho mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma gutanga bizana umugisha kuruta. Ariko ibaze umugabo wawe uramushakaho poeme atwenga ari uko yibagiwe gusa. Arese niba papa watarayimubwiye na mama wiwe naho yakuriye, uragira ngo yikubwira yikuyehe koko? Muri ritongo wabanje ukayiteramo hanyuma ukazoyimbura warayiteye. Nyene gushaka hano si ku makaro. Ubu twarotari ibigori tukabisoroma tukabirya. Ese niba ushaka gusarura aho tabivye utekereza ko bizava? Bavgira akantu keza mu mutima w'umugabo wawe, na ahantu ushobora kurima ibintu Imana itashizemo, yaguhaye ubushobozi bwo kubirimamo ukazageza igihe ukabyimbura. Ariko nushaka gusa kubirota kuzabisanga bihari, singiye wahera. Mu bugingo inkomezi Imana yahaye umugore mu bugingo, icyambere harimo impuhwe. Abagore n'abanyempuhwe mu buryo bukomeye. Hanyuma ikindi Imana yahaye umugore urukundo. Sinzi niba murabona, nabonye haragashushanyo nabonye higeze kuba umutingito mu Bushinwa, hanyuma inzu igwira abantu bari mu nzu. Batangajwe n'ukuntu umugore yapfiriye muri pozisiyo yo kuryama ku mwana. Muzarebe niyo umugore akoze impanuka ntashobora kugwagaramye nk'abagabo, ntashobora kwambara ubusa, kubera ko ari ukuntu Imana yamuremye. Niyo ahetse umwana mu mugongo agakora impanuka, umwana akora ku buryo ari wabanza hasi umwana ntagegweho. Ubwo bushobozi bugira abagore bonyene. Imana yaremanye umugore impuhwe, urukundo no guca bugufi, hanyuma no kugaragaza ibyishimo, umunezero. Abantu bashobora kugaragaza umunezero mu gice cy'impwemu. Imana yahaye umugore inkomezi zo kwakira ibintu vuba. N'ubu murebye ubwinshi bw'abagabo baje ejo n'abaje uyu munsi, uhita ubona ko abadamu muri abantu beza. Muniza amashinya bahe muri abantu mushobora kwakira vuba vuba ijambo ry'Imana, ibintu bije mushobora kubyakira vuba. Ikindi ni ukwizera. Muri abantu bizera, ariko muzajya mwizera ibyo kwizegwa gusa. Kuko niyo haje abatekamutwe babetinga bavuga ati muzane 5 tuzabungukira 50, ababijyamwe benshi baba ari abagore. Muzajye mureba ko ibyo mujyamwe byose biri ari ibyo kwizegwa. Hanyuma iyo umuntu yizeye yoroherwa gushira mu bikogwa ico yizeye. Izi nazo ni inkomezi Imana yahaye umugore. Itangiriro 2:18 haravuga ngo si byiza, kandi Uwiteka Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyene, reka muremere umufasha umukwiriye. Iyo bavuze umufasha muri Bibiliya y'ikihebura, ikigiriki y'igiheburayo bavuga Ezeri. Itangiriro 2:18.
afite imbaraga zitabara mu munaniro. Umugore iyo bavuze umufasha ntabwo ari umuyede, ni umutabazi kandi mu gihe c'umunaniro. Ni ico bita ezeri. Muribuka ko Bibiliya iravuga ngo Isaka yarongoye Rebeka amumara umubabaro yatewe n'urupfu rwa nyina. Ayo mwari muzi ko abagabo dupfusha buri munsi. Ntabwo ari ugupfusha mama rimwe gusa, ni ugupfusha buri munsi. Kubera iki? Turota proje ziremereye tudafitiye ubushobozi, hanyuma akenshi ataha yaferinze bitakunze, ntaba yapfushije. Iyo adasanze umugore rero w'umutabazi ashobora kumumara umunaniro, ahubwo agahita atangira kumwuka inabi, ahita apfusha kabiri, hanyuma iyo byamurambiye ahita guhunga. Ikintu nzi abagabo batihanganira na mahane y'abagore. Ujye umenya ko uri umutabazi mu gihe c'umunaniro. Hanyuma uzi ubwenge rero, ubushize twarabivuze, ni ukumenya gutegura ibirori imbere yo kuvuga ibibazo. Hanyuma Eva izi nkomezi yazikoresheje nabi, ahita ahinduka ikigusha. Mwibuke ko mu nkomezi Imana yahaye umugore harimo gutanga ubuzima. Gutanga ubuzima, iyo bavuze Eva risobanuye utanga ubuzima. Iyo bavuze utanga ubuzima ni mu bice byinshi, ntabwo ari ugutanga ubuzima gusa, ni muri bya bice bitatu. Nanone ukwiye kubutanga. Reka ntanga akarorero. Icyayi usukiye umugabo wawe kuko uri umugore we gikora muri esitoma. Icyayi giherekejwe no gutanga ubuzima gikora mu mutima. Uburiri washashe kuko uri umugore baburyamamo bagasinzira, ariko uburiri buherekejwe no gutanga ubuzima muri bya bice bitatu baburyamamo, Imana ikavugana nabo mu rurimi bakumva. Uzajye wiga gutanga ibintu mu bice bitatu: impwemu, ubugingo n'umubiri. Apana gukora mu mubiri gusa. Impamvu byinshi dukora bidahindura nuko bikorwa hano gusa mu mubiri. Eva yitwa utanga ubuzima. Ikindi, ubwiza bwatumye Adamu amuvuga poeme, amuvugira poeme nziza ivugitse neza. Ikindi, navuze ko umugore Imana yamuhaye ubushobozi bwo gutega amatwi no kuyaga, gukominika. N'abahanga muri byo nubwo baba batarabyize mu ishure. Ikindi, Imana yabahaye ubushobozi bwo kwemeza, kuko yemeje umugabo kurya urubuto. Arasoroma batari kumwe, aramuzanira, amwemeza kururya. Umva rero mbabwiza ukuri, ntimubona ko abagabo ari abahatari, nyine bagira ibigufu ari abahatari. Niba abanyantege nke ba mbere. Iyo ufise inkomezi zo kwemeza, ushobora kumwemeza iciza cyangwa ikibi, biterwa n'ico ufite muri wowe. Narebye filime ya Samusoni, Delila yavuzemo akantu karambabaje. Yaravuze ngo Samusoni yishe abantu 1000 n'amaboko. Samusoni yishe intare, ariko imbere nge ntashobora kuresista, kandi koko byarangiye bamukuyemo amaso. Ikindi, agomba gufasha cyangwa gutabara umugabo mu gihe c'umunaniro. Reka mbabwire intambwe za Eva zo kugwa. Intambwe ya mbere yo kugwa, yashidikanije icyo Imana yavuze. Yarakekeranije icyo Imana yavuze. Ukwiye kuba mu rugo uzi amaprincipe y'ubwami bw'Imana mu kubaka urugo, ntubeho ukekeranye mu by'ukuri. Uzi ko ari abantu batunze ubuhanuzi ko abagabo babo bazapfa bakarongorwa n'abandi bagabo. Barahari akavuga ati aho yahereye akugora Imana igiye kumugukiza. Koko uzarongorwa n'amarayika avuye mu ijuru, nawe naza ari umugabo azakomerera nk'umugabo wawe. Hanyuma ikindi, yataye icyizere, yataye kwizera Imana,
icyizere yizeraga Imana acizera Satani cyangwa se agiha Satani. Ikindi nawe ubwe yitereye icyizere ntiyamenya kuvuga no, oya, NON. Izi nyuguti nubwo ari zitatu gusa izi. Samusoni zamananiye kuvuga bamukuramwo amaso, hanyuma Yosefu wazivuze akira muka Potifari, navuga n'abandi. Ni inyuguti nzi ko zigoye kuvuga. Ikindi yarasenyutse imbere muri we, yarasenyutse. Ikintu kibi rero yakoze gikomeye, yasenye umubano we n'Imana, asenya umubano we n'umugabo we, asenya umubano n'ibidukikije. Nukuvuga ngo yazanye gutandukana n'Imana, gutandukana n'umugabo, gutandukana n'ibimukikije. Uwiteka atari we yubaka, abubaka baruhira. Ngewe hari abantu bajye bavuga ngo urugo rwatandukanye ariko ukabona rutarigeze rubaho, ukurikije amahame y'ubwami bw'Imana mu kubaka urugo. Ndashaka kuvuga kuri Mariya, nariho ndavuga kuri Eva, ukuntu yazikoresheje nabi. Ngiye kubabwira undi mugore nubaha muri Bibiliya yakoresheje inkomezi neza. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye none abibihe byose bazanyituhiriwe, kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye nigera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaza abakomeye intebe zabo, ashize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Atabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze. Yasezeranije ba sogokuruza ko azazigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Amen. Dore inkomezi za Mariya. Icambere yarazi ibyanditswe. Bibiliya iravuga ngo yabika amagambo yose mu mutima. None niba utazi ibyanditswe ku rugo rwawe, utazi ibyanditswe ku buzima bwawe, utazi ibyanditswe mu gukora akazi, uzatabagwa n'iki? Inkomezi za mbere za Mariya nuko yarazi ibyanditswe. Murabona ko yavuze Yesu amenye ko atwita Imana, atwaye inda y'Imana. Yavuze uhereye kuri Aburahamu, yarazi ibyanditswe ukuntu byagiye bikurikirana, nuko byagiye bivuga kuri Mesiya. Mumenye ko turi mu ntambara y'ibyanditswe. Eva nico camugushije, nuko utamenya icyo Imana yavuze. Icya kabiri inkomezi yari afite nuko umenya isezerano ry'Imana kuri Isirayeli n'amahanga. Ariko reka mbabaza, umukobwa w'umunyagihugu w'umurimyi wa ruguru hari y'i Nazareti, ni gute yavuze ngo Imana itabaye Isirayeli? Ni gute yari afite umutima ukwigwamwo Isirayeli yose? Ari umurimyi, atari umu intellectuel nk'amo. Hajya dufite abadamu hano bafite umutima ukwigwamwo Burundi bwose. Yarenze kwisengera ubwe n'ibimurimo, ahubwo asenga ngo Imana itabara igihugu. Tukiye kugira umutima wagutse ukwigwamwo abandi. Hari abantu Imana yagaburiye badashobora kugaburira abandi, kuko ntibafite umutima ukwigwamwo abandi. Hari abantu Imana yambitse badashobora kwambika abandi. Ubu hari abantu bicaye hano bafite impuzu nk'ijana mu kabati, zimwe batibuka. Asengana n'umuntu atagira umwenda wo kwambara, kubera ko ntafite umutima ukwigwamwo abandi. Ikindi, Mariya yari umuntu yumvira. Yaravuze ngo ndi umuja w'umwami Imana, ibyo uvuze bingirirweho. Yari umuntu yumvira marayika. Muzi ikintu bivuze gutwara inda y'ikinyendaro. Mu Kirundi bavuga igitwarire. Byangana n'urupfu rw'amabuye. Kumvira ibi yari yemeje ko bazamutera amabuye agapfa, ariko yaravuze ngo ibyo uvuze bingirirweho. Hagiye Imana igusabye gukora ikintu gikomeye, uhita uca bugufi kuri iki kigero, nubwo byagusaba ikiguzi c'urupfu. Izi nkomezi tuzisaba Imana. Hanyuma ikindi, yari umuntu ugira ibanga. Reka ngubaze, ibaze Mariya yarahuye na marayika, ntiyabyirata ngo agenda avuga ati uko mundeba uku
ngewe naramukanije na marayika. Ubu hari abantu inkomezi zabo zishingiye kuko bazinanye n'abakomeye. Imana ishimwe ko ubafite, ariko abakomeye bagira igihe cyabo, sibyo? Imana ihora hiteka ryose. Ni wishingikiriza ku muntu ni byiza ko umufite, Imana ishimwe, ariko Imana ikwiye kuba iya mbere. Hanyuma no kuba ufite ubushobozi bwinshi ntibikwiye kuba impamvu yo kubikandagiza abandi. Mariya yari umuntu ngira ibanga. Ikindi, yari umuntu uciye bugufi. Nubwo yari abitse amasezerano akomeye, ntabwo byamuteye ubwibone. Hari umuntu umwe twaraho yarambwira ngo Desire, ngo nkubwize ukuri, ngo banke ngo imenye amasezerano ngo Imana yampaye ngo yahita inguriza ngo kandi kampa menshi, ngo kuko mu minsi menza aba ndi umukire. Ntibiranasohora, ntibiranabaho. Atangiye kugenda bimutera ubwibone. Ubwo nibisohora tuzamukizwa n'iki? Yari umuntu uciye, babwira ikinyuranyo cya hano, iyo udaciye bugufi ucishwa bugufi, kandi gucishwa bugufi biravuna. Imana igwanya bibone, abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Dukwiye kugira umutima uciye bugufi. Hanyuma yari afite uburere bwo mu muryango n'indangagaciro, revalero zo mu muryango. Muzi ko yari akiri isugi. Mu Bugande baheruka mu bishop umwe mu rusengero rwe yatanze igihembo. Aravuga ati umukobwa ukiri isugi muri rusengero namugeneye igihembo kandi gikomeye, aramubura. Mu rusengero rwose rw'abantu ibihumbi yabuze mu isugi. Murebe hano mbabwire, niba hari ikintu kibishe kibaho, ni umuntu avuga ko akijijwe adafite indangagaciro zo mu muryango, adafise indero. Indero ndavuga indero, nari mvuze indero y'ikirundi, kubera ko hari abantu baheze hagati y'ubuzungu n'ubwirabura. Si umuzungu si n'umwirabura, amaguru ari mu kirere. Reka nsubiremo, niba ari ikintu kibishe, ni umuntu uvuga mu ndimi mu rusengero ugasanga ku isoko aratukana. Ni umuntu mu rusengero avuga mu ndimi akayobora kuramya no guhimbaza, ugasanga muri banke ahora yakirana abantu iseseme. Ku murongo ariho abantu bose bakawuhunga bakajya ku wundi kubera ukuntu avuga nabi. Wibaza agakiza ikintu kamumariye? Tugomba kwera imbuto z'umwuka, ariko tukagira n'indangagaciro, tukaba abantu bafise indero. Ikindi, Mariya yari afite umutima wagutse ukwigwamwo abandi. Yari afite umutima wagutse ukwigwamwo abandi, utizirikana, kandi ukemera n'igisebo, ukemera no kumaramara kubw'ubwami bw'Imana. Hanyuma ikindi gitangaje, yari afite inshuti n'umujanama. Iyo tuvuze inshuti, ugomba kuba ari umuntu muhuje kwizera. Muribuka ko yahise ajya kwa Elizabeth, akabazo k'amatsiko, wowe yuhuye n'ibibazo ujya kwande? Halo, pasiteri wawe ninde? Ninde muntu kugira inama mu buzima? Iyo byagucanze, ninde muntu gusengera? Ninde muntu ugisha inama mbere yo gufata icyemezo? Umutwe w'umuntu umwe wifasha byonyine, nta bindi. Hanyuma yari umuntu ushobora gukomeza gukurikira Yesu no mu bihe bikomeye. Mwari muzi ko kugera ku musaraba yari akiri kumwe na Yesu, abandi abigishwa bose bamutaye, mama we yari akihari. Hanyuma yari umuntu yatoje umuryango we kubaha Imana. Abana yabyaranye na Yosefu barumuna ba Yesu, barimwo Yakobo, barimwo Yuda, muri bukinzandiko zabo, n'abantu yari yaratoje kubaha Imana, gutoza abo mu muryango kubaha Imana. Ikindi, yari umuntu azi kwirinda. Yapfakaye, Yosefu yapfuye Yesu afite imyaka 19. Hanyuma abaho igihe kinini ari umupfakazi, ariko akomeza kuba inyangamugayo. Yari umuntu abitse amasezerano akomeye. Ikindi ni ukwizera.
yari ategereje isezerano kugeza igihe mpwemu yera amanuka, nawe yari ahari mu bamanukiwe n'umwuka wera. Hanyuma twabonye ko umugore ari utanga ubuzima. Aka kantu mukiteho, ikintu cyose umugore yakiriye muri we aragitubura. Nari mvuze ngo aragitubura, arakigwiza. Murakoze cyane. Ikintu cyose umugore yakiriye arakigwiza, iyo biganisha ku kibi cyangwa iciza. Iyo umuhaye umunezero arawukugwiriza, wamuha umubabaro akawukugwiriza. Iyo urebye sperme umwana avamo n'utuzi kamwe gusa, utarebye na microscope ntiwakabona, ukamuhara utuzi akagukuriramo umusore cyangwa umukobwa. Ikintu cyose arakigwiza. Hanyuma numuha umubabaro uzobyishura. Hanyuma umugore atwita mu buryo butatu, atwarinda mu buryo butatu. Mu mubiri yakira urubuto ruto rukavanga umuntu, nibyo nari mvuze. Mu mpwemu, umugore w'umusamariyakazi yabwiye abantu benshi mu kanya gato. Yari umuntu ushobora kuzana abantu benshi kuri Kristo. Yewe nibaza ko tungana nk'uko tungana, duhuje umutima, hari ikintu cyatunanira. N'aba bagore basigaye baragiye mu kabari bataha saa 8 y'ijoro baborewe, twabazana kuri Yesu bigakunda. Mu marangamutima ico yakiriye nta cibagirwa. Iyo yakiriye ijambo ribi azokubwira atari muri 68 tuduga mu Kinindo wambaye ishati yera, umbwira nabi n'uburansubiriye, ukibaza ukuntu akibibitse, kubera ko mu ngabire Imana yabahaye kwibagirwa ntibibamo. Hanyuma kimwe mu bikina abagabo bidogera n'ukuntu muhora mubibutsa intege nke zabo, ugahita ubigarura kuko mwashwanye. Mu mitwe yabo ntibikwigwamo. Ndashoje. Nk'umugore, kugira ngo ubyaze umusaruro inkomezi Imana yashize muri wewe ikurema, fata umwanya witekerezeho, uha agaciro izo nkomezi, izo twavuze nizo tutavuze, ugirire Imana icyizere, nawe wiyubakemwo icyizere. Ntushire imbere ibya abandi bagutekerezaho kuruta icyo Imana yavuze kuri wewe. Ube uwidegembya mu cyerekezo cy'ubuzima bwawe kuruta kubaho ushaka kunezeza abantu. Hanyuma reka mbabwire bike bigira umugore udasanzwe. Ibi bintu bitanu mubyiteho. Icya mbere, umugore ni mama w'umugabo. Ni mama w'umugabo. Ibyo bigira umugore udasanzwe. Hanyuma ni na mushiki. Umugore ni mushiki w'umugabo. Ikindi nanone, umugore ni umukobwa w'umugabo. Ikindi nanone, ni umugore w'umugabo. Ikindi ni umugore wa societe. Ntimubifate mu buryo buri negative. Oya, nashaka kuvuga ko umugore iyo ahindutse amahanga yose arahinduka. Abahanga baravuga ngo igisha umugore uzaba wigishije societe yose. Iyo umugore ajijutse aba y'umunyambaraga, societe yose ibaho neza. Dusubiremo. Umugore ni mama w'umugabo, ni mushiki w'umugabo, ni umukobwa w'umugabo, ni umugore w'umugabo, ni umugore muri societe. Murumva ari usanzwe? Imana ibaho umugisha. Mu izina rya Yesu. Amen.